kibazo rero cagiye kuza 1996 kivuye he murumva mu Burundi twakwegewe mu 1959 bivuye ku vyabaye mu Rwanda abakongomani nabo nyene vyabaye inyuma 1996 bakwegewe nande ibibaye mu Rwanda none u Rwanda rwabaye mabi yose ibihugu vyacu biraronka mabi avuye mu Rwanda nabo nibajere ibibazo vyabo batwe bareke kwinjira mu vy'iwacu twe mu Burundi nta muhutu n'umututsi twe turabarundi niba biwa batwarira ku bwoko ivyo birabasha kuva ngo cendegeranya abahutu negeranya abahutu n'abatutsi bose dutewe ndababwira ntabahutu n'abatutsi mwese ingo tuje ku rugamba twatewe niba batwarira ku bwoko ivyo ntibindaba jewe n'igihugu cyabo mugabe wacu nibareke kubizana nibareke kubijana ikongo abanyamurenge n'abakongomani nibareke kubesha yaje byose mu 1996 bivuye he kubibaye mu Rwanda natwe iwacu vyaje mu 1959 bivuye he kubibaye mu Rwanda none bagomba dukwegera iminsi yose mu bibazo byose u Rwanda rwaciyemo mu ntambara zose abarundi baciyemo mu ntambara zose abanyekongo baciyemo mu ntambara zose abagande baciyemo mu ntambara zose abatanzania baciyemo ibyo ni ibibazo by'akarere bifite amamuko mu bakoroni bagiye bakoroniza ibi bihugu byacu n'abagiye basigirwa ubutegetsi nyuma y'igihe cy'ubukoroni iyo ikibazo kivutse rero ntabwo abantu baterana umupira ahubwo baricara bakajya inama bagashakira ibisubizo by'ibibazo bihari hagati yabo ubwabo ikibazo cy'amoko mu Rwanda na Eastern Congo no mu Burundi aho ubona ko hari amoko ajya gusa kandi byose yagizwemo uruhare n'ababirigi nyine biriya bihugu byadukolonizaga kubihandoringa cyangwa se kubikemura burundu ntago ari umunwa w'imbunda no kwicara abaturage barangajwe imbere n'abayobozi babo aribo abayobozi bacu nyine muri bihugu bya muri Gararac mu gace k'ibiyaga bigari tugasasa inzobe tukareba icyo twakora kugira ngo tubishakire igisubizo guterana amagambo guterana agapira kwigira ntibindeba cyangwa se nanone kugaragaza yuko bamwe ari abere abandi bakaba aribo bashinzwe ibyo bintu ntago ari cyo gisubizo barundi bavandimwe umuyobozi w'abarundi turagukunda abanyarwanda bakunda abarundi bagenzi babo cyane ko dufitanye n'amasano ibyo byose rero ni biba ni kugira ngo hashakishwe turebe ko twagera ku cyiza cyifuzwa hagati yacu ubwacu ariko duteranye amagambo ntacyo byatugezaho reka ahubwo turebe ngo ese ibyo bibazo perezida w'u Burundi avuga nta ruhare u Burundi bwaba bufitemo nta ruhare koko u Rwanda rwaba rubifitemo nta ruhare rw'abanyekongo rwaba rubifitemo noneho nyuma yo kureba icyo kibazo bicare baganire naho bitabaye ibyo bizatutumba bivemo ibindi nahawe rero nahanjye naho abayobozi bacu kurebera hamwe icyatuma ibihugu byacu byo mu karere bigira amahoro icyo nicyo twifuriza abarundi icyo twifuriza abanyarwanda icyo twifuriza abakongomani icyo twifuriza abagande icyo twifuza abatanzaniya umuntu wese akora uko ashoboye kugira ngo ibihugu byacu bigire umutekano n'amahoro ciao ciao ingabo ngo z'u Rwanda zirakomeye niyo mamutsi nanje ingabo mfise basha iyo abari batsi ingabo mfise bazimenye gute batayaga n'Imana ngo ibereke muribuka umwe ari kumwe na Elize umuhanuzi Elize bamwaseretse hanyuma Gehazi ngo hewe ngwereka turafashwe ngo karabaye urababona twafashwe Elize karaba ati ngo icompa ngo akabona ivyo mbona hanyuma carasenga ati Mana mwogurura amaso abone inteko dufise natwe ingere zingana yuguruye amaso azabona kumbe
bafise inteko ziruta nataziri abo uvuga rero ngo Burundi ngo ntibugire inteko ya arihenze cyane. Uburundi burafise inteko iziboneka n'izitaboneka. Uburundi burarinzwe ndabibabwiye. Uburundi burarinzwe, turafise inteko. Eshe baba babona ivyo mbona sha Imana ishobora kuvuga ngo Mavubi genda mubarye mwiyicariye ga Amavubi akabarya. Imana ishobora kuvuga iti we numiri yicarira hagusa. Ibuka kwa Gideyoni gabanya ingabo kuko je ndazi urugamba za kugwana. Hanyuma rero baramarana. Imana ishobora kuvuga ngo mwebwe nyene rasana wewe yicarira hagusa urugamba rije ganda rugwane baramarana haje ugasigara wumva inkurumye gusa bariko baramarana nawe wiberenga uti haleluya. Imana inahazwe mwijuru. Cendara abarundi bagize ubwoba mujya bw'abantu bwa shetani. Iyo babazi conzi baba baremye ntacyo bazobimenya intambara iheze. Ndabwire haya tubabwira bike kuko mwagira ubwoba. Hajya ukwezi kwa gatandatu no kwindwi twaragwanya ingwana. Eka hasice nagwanya Imana yaragwanya ingwana. Abarundi batigeze bamenya kandi ari ingwana ikomeye cyane. Nini ingwano mbi. Imana irayigwana. Je naje sigara ntamariwe gutya. C'est possible. Uzoca kazonyegera ndayimubwira iyo ngwano hanyuma ndamubwire n'ingene Imana yayigwanye kandi kayitsinda. Twiberenga hajya ukwicumi mu migambi y'umwasi nta butegetsi bw'u Burundi bwari kwa bukiriho mu kwezi kw'icumi. Nyakubahwa nshingiye ku magambo yawe uvuga ubwo ni mu izina ry'abarundi nyine kuko ubahagarariye. Ni byiza kwizera Imana, ni byiza kwishingikiriza ku Mana, ni byiza kwizeza abenegihugu ubutabazi buturutse ku Mana nk'uko ubivuga. Ariko kandi niba ibyo bikorwa byanyu nk'abarundi n'umuyobozi wabo bigendanye no gushaka kw'Imana byaba ari byiza. Mbese imvugo yanyu n'ingiro akaba ariyo. None se nyakubahwa perezida w'u Burundi, abatutsi b'abanyamurenge baguye mu Gatumba, baguye n'ahandi aho bishwe nande simbonera kure. Si abarundi batojwe bakitwara gisirikare bagahekura abantu batagira ingano bapfa babura ubuzima bangazwa bagahunga. Ese nabyo biba bifitanye isano nuko gushaka kw'Imana uri mubwira abo barundi wizigiye? Ni byiza niba ibyo koko nta kuboko kwawe kurimo ko kugira nabi, nta kuboko kwawe kurimo ko guhonyora ubuzima bw'abandi nkuko nawe ufite amaraso natwe dufite amaraso, rwose ukaba imvugo yawe ihamanya n'ukuri, waba uri mu nzira nziza. Ariko bigushuka, ninde wakubwiye ngo u Rwanda rufite ingabo zihambaye ntirwizera Imana? Mu Rwanda turasenga, mu Rwanda dukunda Imana. Cyakora cyo n'ingabo zacu kuva na kera zihorana imyitozo, zihora mu kazi. Ntabwo u Rwanda rushotorana, ntabwo u Rwanda ari igihugu kiyenza ku bindi, ntabwo u Rwanda ari igihugu kigira igisirikare cyo kwangiza ibikorwa remezo by'ibindi bihugu. Oya, ni abasirikare b'umwuga barangwa n'ibintu nka bitatu. Icya mbere kiranga ingabo z'u Rwanda aho wazumvisha naho uzazibona ni discipline, ikinyabupfura. Icya kabiri kiranga ingabo z'u Rwanda aho uzazumva naho uzazibona ni professionalism, ubunyamwuga. Ikindi cya gatatu kiranga ingabo z'u Rwanda aho uzazumva naho uzazibona ni ubwitange, umurava. Ibyo ngibyo rero ntago twabitoje ingabo, ntago igihugu kibitoza ingabo kugira ngo kizagirire n'aba barundi. Oya, twabarwanira ishyaka ahubwo twafatanya umwanzi abateye. Ntago rero
turi mu rwego rwo kubangiriza ibikorwa remezo, ntabwo turi mu rwego rwo kubabuza amahoro kuko muri abaturanyi. Perezida w'u Burundi ni byiza asenga, ariko n'abanyarwanda turasenga, kandi byaba byiza duhurije umutima hamwe tugasengera ibihugu byacu ko dusa nk'abahuje ururimi, dusa nk'abahuje umuco, turi bamwe rero. Si byiza ko turyana, ahubwo zana imvugo nziza ihuza abanyarwanda n'abarundi, natwe tuzana imvugo nziza ihuza abarundi n'abanyarwanda, dushyire umurego mu kubaka ubumwe bw'abanyarwanda n'abarundi. Kuryana nta kintu byatugezaho. Abo bakubwira rero ngo ufite inteko, nibyo koko urazifite niba ukubyizeye, ariko nyagasani perezida w'u Burundi ntawirata ubutwari arimo yambara umwambaro w'intambara. Urimo uravuga uti bazayibona intambara irangiye, ubwirwa n'iki ko yarangira igusize? Ubwirwa n'iki ko yarangira isize abanyarwanda? Ubwirwa n'iki ko yarangira isize abarundi n'abanyarwanda? Ahubwo twese twayirokoka, ahubwo yahitana bamwe muri abo ukeka ko wazababarira cyangwa n'uwazayibabarira akabura. Ahubwo kuruta rero kadushyira imbaraga mu kubaka ubumwe bw'u Burundi n'ubunyarwanda. Nicyo cyaba cyiza. Namwe bantu bo ku mbuga nkoranyambaga cyangwa cyane abankurikirana hano, si byiza gutesha agaciro perezida w'u Burundi. Mwumvishe ko hari abagenda bamwandikaho amagambo bati ni umunyabwoba n'ibindi n'ibindi n'ibindi. Ni mu mwihorere. Ibihe ubwabyo bisobanura amateka. Mumureke yidoge, yivuga uko abyumva, amateka ubwayo azajya asobanura ibihe. Ndabakunda cyane rero, turangwe no kugira imbuto z'ineza hagati y'ibihugu byacu, hagati y'abavandimwe bacu. Ndabakunda cyane. Tubasengere cyane nabo baje mu mahoro ameze nk'ayi Burundi. Ibi bireba baravuga ngo abahutu n'abatutsi, cewe cende umwami w'abarundi. Nage uzosubira kuvuga abajabo benshi. Cende umwami w'abarundi. Kandi umukuru ntagira nkunzi. Ni byiza rwose. Mu gihe nabo uyoboye ariko babibona bakubonamo nk'umwami wabahagararira, ni byiza. Kandi koko baranagutoye ngo we perezida w'icyo gihugu, ariko icyo tukwifuzaho ni amagambo yubaka. Icyo tukwifuzaho ni amagambo ahuza ubumwe bw'u Burundi n'abanyarwanda. Ni amagambo yubaka icyizere mu mubano w'igihe kirekire hagati y'abarundi n'abanyarwanda. Amoko abatwabahutu n'abatutsi ibyo tubisiga inyuma. Nko kuvuga uti ndi umwami w'abarundi, umwami ni uwa bose koko. Uwa bose koko, we kugira butoteza, we kugira butonesha, kuko ubabera umwami wa bose. Natwe uzatubera umwami w'umuturanyi mwiza. Nicyo tukwifuzaho. Mwibuke gukora subscribe. Ndabakunda cyane. Ciao ciao.